Batumbeshi molotshana o re go rosha go ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thwi go tšwa ka Studio 10 Auckland Park Johannesburg pele dihlogo ke tšeo. News that we were not expecting. It is something that has disappointed us because we really wanted these babies to grow. Tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi o re o swabileng go feta molomo morago ga lehula le tee la mafahla a wa bego wa kopane ka dimpa ka bookeleng bja Mankweng ka bahlabela bja Polokwane. We have to look at some of the implications here. Immediate protective custody, removing of children from further potential harm. Teddy Bear Clinic e re go aroganya bana bao ba sena go mangwalo a maleba le batho bao ba sepelago le bona go dirwa ka mošito o tee le molao wa tšhireletšo ya bana. Pela ga botse mo patreng a mathata awa dikotsi tšona awa re se re di bone mo mmileng wa rena. Moela wa sepetepete go leba Limpopo o thoma go sesefala mebileng ya leemaema go akaretša mmila wa R71 le wa N1. Bešong Thobela nna ke lebe senkadimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphotemi. Tša mathomo ke tše tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi o re o swabileng go feta molomo morago ga lehula le tee la mafahla a wa bego wa kopane ka dimpa ka bookelong bja Mankweng ka bahlabela bja Polokwane. Motsoaledi o laditše gore ditlamorago tšeo di be di sa letelwa ka ge ba bana le tshepo yeo e tletšego gore bobedi mafahlana ao a tla phela gabotse le ka morago ga tahlegelo ye o sa eme ka la gore bašomi ba tša maphelo ba dirile tšohle matleng a bona go netefatša gore mafahlana ao a phela. Go ya le ka tona lefahlana leo le hlokofetše ka lebaka la ge mmele wa lona o paletše ke go etwanela kgahlanong le ditwatše morago ga karo. O hlalositše gape gore lefahlana leo le hlokofetšego e be le hlatha bjalo ka leo le kokotlelago gabotse bookelong. Motsoaledi o be a etetše bookelo bja ka Limpopo go latela tahlegelo yeo le go lekola poledišano le bašomi ba tša maphelo. These are news that we were not expecting. It is something that has disappointed us because we really wanted these babies to grow, especially that they satisfied us by surviving the biggest trauma that young babies at that age could ever survive, to be separated from each other, a very complex operation. We still believe our doctors did their best. It is just reminding us of what happened 59 years ago, when Professor Chris Barnard performed the world's first cardiac operation, which was successful, but 19 days later the patient died of sepsis. And now it seems to be repeating itself 17 days later after this successful operation. One of the babies also dies of sepsis. Motlatša mopresidente wa ANC Paul Mashatile o re mokgatlo wa gabo o tšwela pele go šoma le mekgatlo e mengwe ya dipolotiki ka mmušong wa botee bja bosetšhaba. Mashatile o be a bolela seo tirelong ya kereke ya letšatši la Paseka yeo e rulagantšego ke Universal Church of the Kingdom of God ka lepatlelong la Ellis Park ka Johannesburg. Ditshwaetshwayo tšeo di tla morago ga gore leloko la EFF Nkululeko Dunga a thwalwe bjalo ka molekgotlapetiši wa matlotlo ka Gauteng e le go taba yeo e tsošitšego dipotšišo tša gore a e ka ba segwera se ka fetela le maemong a bosetšhaba na. Ge a bolela mafelelong a tirelo ya letšatši la Paseka, motlatša mopresidente Mashatile o boletše gore ANC e ikemišeditše go šoma le mekgatlo ye mengwe yeo e kgafilego go hlankela naga. Dipolelo tša gagwe di tla ge go na le ditatofatšo tšeo di golelago godimo ge e ba mokgatlo o ka katološa tirišano ya ona ya dipolotiki ka ntle ga badirišani ba mmušo wa gona bjale wa botee bja bosetšhaba. We will work with all parties that are committed to serve South Africa, and we will not discriminate. So if they engage us about other areas, we will look into that. But we are okay that in Gauteng they've been able to find one another with the EFF, and we support that.
Motlatšamopresidente yo a bego a le gona tirelong ya kereke mo a bego a emetše mmušo o boletše gore go ba gona ga gagwe go laetša maitapišo a mmušo a go matlafatša dikamano le mekgatlo ya bodumedi. This is something we're going to continue to do all the time, to continue to work with churches in our communities. They provide moral leadership. Motlatšamopresidente o šomišitše sebaka se go bolela ka tšhomišano ya dipolotiki le dikamano tše bohlokwa tša mafapha a mangwe le setšhaba. A Palamente e ketekile letšatši la Paseka ka go abelana melaetša ya Paseka yeo e akaretšago botee le go ba le kgotlelelano magareng ga maAfrika Borwa ge dimilione tša badudi le lefase ka bophara di keteka mafelelo a beke a makgethwa tšhupamabakeng ya Sekreste. Palamente e lakaleditše badudi mafelelo a beke a khutšo le go eletša baotledi go otlela gabotse le go latela melao ka moka ya tsela. The presiding officers of Parliament encourage all citizens to use this time for reflection and to embrace the enduring values of love, compassion, humility, forgiveness, and generosity. In the face of persistent socio-economic challenges, including poverty, unemployment, and inequality, this season calls on all in society to embody the values of compassion and care by supporting those in need, strengthening community bonds, and fostering a spirit of humanity and solidarity. Mobišopo wa kereke ya Grace Bible Musa Sona o ipileditše go dikereke tša Afrika Borwa go ba karolo ya go rarolla mathata a leago ka nageng. Sono o re thapelo e swanela ke go bewa pele ge go rarollwa dihlotlo di etša tlhokego ya mešomo bosenyi diokobatši le bomenetša. O be a bolela seo nakong ya tirelo ya kereke ya letšatši la Paseka yeo e swaretšego ka lepatlanong la Orlando Amstel Arena go la Soweto. Batho ba ba fetago dikete tše 30 ba ile ba kgobokana lepatlong la Orlando Amstel Arena bakeng sa tirelo ya thapelo yo e bego e šeditše ditlhotlo tšeo naga di itemogela go tšona go rapella kwano phodišo le tlhahlo bakeng sa baetapele ba naga ge dikgetho tša mmušo wa selegae di batamela. Maloko a Phuthego a re le ge thapelo e le bohlokwa e swanetše go tsamaya le magato ao a tlišago diphetogo go badudi. I feel like when you pray together, it gives you hope and it gives you faith. So as Christians, we'll be able, not even just Christians, anybody, it will just give you the hope that there is a better tomorrow, there is a brighter tomorrow, so we can all just be together as one. Today, the main thing is for the souls, to win the souls. We want to win the souls, especially the youth, as we know that the youth is the future. It's very important for us to come together as young people to church because it gives us a sense of what we need to do, when you grow up, obviously, like we need to be in the sense of the Lord, in the kingdom of God. Yeah. Mobišopo wa Grace Bible o eleditše baetapele ba dikereke gore ba seke ba phutha matsogo e fela ba thege badudi nakong tše boima. We're going to lift up people in prayer. Our theme this year is about the speaking blood. You know, in the Bible, Hebrews 12 talks about how the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel, rather. The blood of Abel talked about judgment, talked about revenge. The blood of Jesus talks about forgiveness, acceptance. You know, we're in a time when so many people feel unaccepted. Baetapele ba re le ge thapelo e le bohlokwa badudi ba swanetše go šoma mmogo go fetola maemo a moo ba tšwago go ona. We are praying that God may help us to have a better messaging in our own families, in our own society, creating a culture of dealing with lawlessness. Because if you have corruption, it means we as citizenry, we are vulnerable to allow ourselves to be corrupted as people and our leaders to be corrupted themselves. So God must help us as citizens, must help us as leaders, that all of us may work for a peaceful South Africa that is prosperous for all. Ge maAfrika Borwa a kopana ka tumelo le tirelong bontši ba bona ba holofela gore dikopano tše di tla tliša phetogo go ralala le naga. Re sa buša re amogela thobela tše ke ditaba tša lemela sepedi go SABC 2.
Teddy Bear Clinic e re go aroganya bana ba ba sena go mangwalo a maleba le batho ba ba sepelago le bona go dirwa ka mošito o tee le molao wa tšhireletšo ya bana. Teddy Bear Clinic e re seo ke go fediša melato ya go tšhabišwa ga bana. Ditshwaetšo tšeo di tla morago ga gore bana ba 12 ba arogantšwe le batlhokomedi ba bona nakong ya ge bese yeo e bego e nameditše badudi ba 32 bao ba sego molaong go tšwa nageng ya Zimbabwe e emišwe ka lephekong la tsela mmileng wa lephefo wa N1 gausi le Bloemfontein bošegong bja go feta. Batho ba 20 ba golegile gomme bana bao ba išwa lefelong la polokego. Bese yeo e bile Cape Town. Bana ba ne ba garogile dipelo ba goa mme ba bokolela fa ba ne ba neelwa go badiredi loago. Mo baneng bao go ne go na le mosetsanyana yo ka nnang dingwaga di le 10 yo neng a tsamaya a le nosi mo pakeng tsa dinaga tse pedi. Go bolelwa fa batsadi ba gagwe ba ne ba mo emetse kwa Cape Town. Balaodi ba ne ba bolela gore ga gona tsela epe ya go supa gore mosetsana yono o ne a le mo tseleng ya go ya kwa batsading ba gagwe ba nnete. Teddy Bear Clinic ya re go tlhoka makwalo a mosepele go ka dira gore go nne le kotsi ya go gweba ka batho. I think we have to look at some of the implications here. Immediate protective custody, removing of children from further potential harm, investigation of trafficking networks. This may indicate organized crime, including cross-border trafficking. Mokhuduthamaga wa pabalesego ya baagi mo Freistata o ne a gatelela matshosetsi a go gweba ka bana. Mme go ne ga nna le matshwenyego a gore ke eng fa bese eno e emisitswe mo Freistata fa e fetile diprovince di le 2 morago ga go tsena mo Beitbridge. Mbalula a re maiteko a go dirisana mmogo magareng ga diprovince a tshwanetse go okediwa. Ha re botsa gore bana bana le bankile kae bankuwe ba kentse fapafapaneng jwale wa ipotsa le mo bankuweng teng bana ba ne bana le mamo jwale e a re belaetsa gore e skabe hona le mofuta o mong wa ntho ena e bitswang human trafficking. Mbalula a re mokgweetsi ga ka golegwa ka gonne o ne a tshwere license ya gagwe ya go kgweetsa le tetla ya go kgweetsa dibese. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Go tše dingwe moela wa sepetepete go leba Limpopo o thoma go sesefala mebileng ya leemaema go akaretša mmile wa R71 le wa lephefo wa N1. Badumedi bao ba lebago mori ya go ya go tsenela tirelo ya kereke ya Paseka kerekeng ya ZCC le ya St. Agnes ZCC ba tšwela pele go leba dikerekeng tša bona. Go letetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa mmogo le baetapele ba bangwe ba tsenela tirelo yeo ya ngwaga ka ngwaga ka kerekeng ya St. Agnes ZCC ka Moria ka Sontaga. Go sa le bjalo batho ba bane e lego ba babedi tseleng ya R37 ga Tshweni le ba babedi motsaneng wa Dzingidzingi ka Giyani ba hlokagetše kotsing ya go thulana ka dihlogo ga difatanaga. Badiri ba tshoganyetso ba gorogile kwa lefelong la kotsi mo mmileng wa R37. Motho a le esi o tlhokafetse mo kotsing ya go thulana ga dijanaga tse pedi kwa ntle ga Leboakgomo. Tsela e ne ya tshwanela ke go tswalela mme seno se amile seelo sa pharakano kwa R71. Badumedi ba baneng ba lebile kwa kerekeng ya ZCC ba ne ba dirisa dibese mo maetong a bone. Bakgweetsi mo tseleng ya R71 ba re ga ise ba itemogele mathata. Re sepela ga botse mo patreng a mathata ao dikotsi tsona a re se re di bone mo mmileng wa rena. Bagwebi gaufi le dikereke tsa ZCC ba ne ba rekisa dilwana tse farologaneng. Tsamaya ga botse re a enjoya mo tsileng ge re ga re rekišetša batho ba ya kopanong. Good Friday sepela ga botse. Re a leboga kudu ka yona Paseka ena ka baka la gore re kgona go bja borotho tafoleng and then ge bese yona re kgona go business tša rena di a sasafala mara ka le ya Paseka e re kgona go bona gore no Paseka ka nneteng ke phela mo ngwageng e ba ga raro re gabedi because e re diela borotho mo tafoleng. Batlhankela ba pharakano ba tswelela pele go lekola seemo sa pharakano. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Re santse re lefa go tsa pharakano go begilwe dintsho di le 2 morago ga dithulano tse di farologaneng. Motho a le mongwe o tlhokafetse mo tseleng ya R57 gaufi le Vanderbilt Park morago ga gore dijanaga di le 2 tse di rolang dithoto di thulane ka ditlhogo. Fa yo mongwe a tlhokafetse mo kotsing ya mothale o mo tselafefong ya M17 gaufi le N4 kwa Pretoria Maabane. Moeledi wa sepodisi sa pharakano mo Gauteng Sello Maremane o gakolotse bakgweetsi go kgabaganya fa go babalesegile le gore ba nne ba ntshitse matlho dinameng ka dinako tsotlhe.
lephata la JMPD le bega fa leano la dipalangwa le tla ama bapalami bakgweetsi banni ba Park City Precinct mo bogareng jwa toropo ya Johannesburg. To ease congestion and ensure the safety of all road users, measures will be in effect daily from 6 in the morning until Saturday evening. De Villiers Street will be converted into a one-way route entering from Risseck Street into the Park City Public Transport Facility, and taxis will exit the rank via Wanderers into Volmarans and Smith Street respectively. Access will be restricted to residents and selected members at these following intersections. It's a Plain and Wanderers Street, Plain and Ilov Street, Plain and North Street, with access for residents and Caesar Taxi Association. To alleviate pressure on the main Park City taxi rank, several operators ka kwa Rustenburg kwa Northwest batlhankedi ba molao ba ne ba tswelela go oketsa dikgato tsa pabalesego ya mebila go ralala le porofense mo malatsing ano a khunologo a Paseka. Maitlhomo e le go fokotsa dintsho, dikgobalo tse di masisi le go rotloetsa go ikobela molao wa tsela segolobogolo mo lephateng la dipalangwa tsa botlhe. We need to put our foot down and demonstrate to people that we are serious when we talk about people complying to the laws of the road, because people are losing lives. I'm still emphatic on the fact that these numbers that we publish, these are not just statistics. These are people's lives. They've got names, they've got surnames. One loss of life is a loss to many. We really need to make sure that we even have 0 at the end of the campaign. Like I've said to you, last year we were seated at 16, which was a reduction from the previous year, which was 23. Khabagare lefapha la botsamaisi ba dipalangwa le gateletse gore molao tlile go gagamadiwa mo go bao ba sa ikobeleng melao ya tsela. Diokobatši tša mohuta wa Mandrax lebaki le mogobogobo wa mašeleng ao a sa tsebiego gore ke bokae di magareng ga tšeo di thupilego ke lebotho la sešolo sa Afrika Borwa le sephodisa sa Afrika Borwa letšatšing la mathomo la lesolo la go lwantšhana le bosenyi ka Eastern Cape. Mašole ka thušano le maphodisa ba phuriphuditše dintlo tše mmalwa tšeo go gononwago e le tšeo di šomišwago ditiragalong tša bosenyi ka Gqeberha. Lesolo le ke karolo ya lesolo la Operation Prosper leo le nepilego go lota mehlala ya bosenyi jo bo rulagantšwego go tša diokobatši dithunya tšeo di sego molaong le digongwana tša go nyakana le tšhelete ka moo go sego molaong. Masola ka nna makgolo a mararo a rometswe kwa provinceng taelo e le go samagana le ditiragalo tsotlhe tsa bosenyi segolo thata bosenyi jo bo rulagantsweng le jwa digongwana letsholo le thankgolotso go sa le gale mo mosong fa mokoloko wa sesole le sepodisa o no phuruputsa mafelo a tlhasetsweng ke digongwana kwa bokone jwa Gqeberha go tshwerwe mmelaelwa yo fitlhetsweng ka kgetsana e na le Mandrax le Daga fa mmelaelwa yo mongwe a fitlhetswe ka kgetsana e tletse madi a sa itseweng. Baagi ba neseditse pula letsholo leno ba re ba tla bona boroko. Already we feel that kind of freedom, and that's good enough, most especially over the Easter weekend and when the crime rises from time to time in the year. But we're happy to have the SANDF here, and tonight we're going to be all outside braaiing because other times we couldn't do that. Sepodisi sa province sa re go romelwa ga sesole ke thuso e tlhokegang thata mo maitekong a go lwantsha bosenyi. We want to stem the authority of the state. We want the people of the areas where gangs have been alive for a long time to live in peace, and we want to regain the confidence and the trust of the communities. We want them to be able to go to their shops, to go to work, be able to go to school without fear of being the victims of stray bullets. Bangwe ba baagi ba re go romelwa ga sesole kwa mafelong a bone ga go a lekana go rarabolola mathata a loago a ba aparetseng. A re puso le yona e tlhoka go tsereganya le go tlhama mananeo a tla samagana le lehuma bo tlhoka tiro le bosenyi. Letsholo le solofetswe go tswelela kwa ditoropong tse di mabapi tsa kgaolo ya Sarah Baartman. Re sa le amogela motseta wa China ka Afrika Borwa Hu Peng o re go thoma dipoledišano tša khutšo go bohlokwa kudu go fediša dikgohlano tša sepolotike o ipeleditše go ba tšea karolo ka moka go emiša ntwa yeo e fetago ka badudi bao ba senago molato le semetsing. Hu Peng o fane ka dikokwane tše 5 bjalo ka karolo ya magato a go hlola khutšo tšeo di bopilego ke China le naga ya Pakistan ka maikemišetšo a go hlola khutšo ka bogare bja Middle East le dinaga mabapi. Tsela ya Strait of Hormuz le ditsela tše dingwe tša lewatle ke ditsela tšeo go sepetšwago dithoto le methapo e mengwe ya energy go ya lefaseng ka bophara. Start of peace and talk as soon as possible.
the sovereignty, territory integration, national independence, and the security of Iran and the Gulf states must be effectively safeguarded. As we have clearly stated, dialogue and diplomacy is the only viable option to resolve conflicts. All relevant parties must make a commitment to resolve disputes through peaceful means and must refrain from the use of threat or threat of use of force during the period of peace talks. Ba ge shuta ba tsarena di fella mo go pela rita ba tsarena di a hwetjagala go app ya rena ya SABC Plus le go maranrang a di kgokagano bjalo ka Facebook, X, YouTube ge shita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba se tlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC la hae ba lefa tšona ga bjale kgaetšedi mašibeganyago ke yo ka kakanyo ya maemo a boso ga botse. Moredi wa SABC2 ke rata go dumesha le go amogela bošegong bo botse bo papaseka ke re lebelentša maemo a boso re lebella jalo go na le kgonagalo tša dipula Northern Cape go tsenelela gona go la East London ge re tsenelela jalo bogareng ba naga go bonagala go tla bo go pipile maru ge re tswela pele jalo le tsona go la go sasa le gona go bonagala go tla bo gontši go pipile maru dikarolong tše dintša naga dipula di santšane di le gona go la Eastern Cape go tswelela godimo gona go la Durban go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re lebella go la Gauteng go sasa go bonagala le gona go tla bo gontši go ruthetše re lebella gona Pretoria le Bronkhortspruit le Springs ka tša 27 Vereeniging ka tša 28 re tswela pele jalo le tsona go sasa go la Limpopo ge re lebella jalo dikarolong tše dintša naga le gona go tla bo gontši go ruthetše gona re lebella gona Mosina ka tša 28 Polokwane le gona Mokopane le ga Mašašane ka tša 28 re lebella gona Bakersford le gona dikarolong tše dingwe bo diphagane go tla bo gontši go ruthetše ge re tswela pele jalo le tsona Mpumalanga le gona go tla be gontši go ruthetše Sekhukhutha le gona Mašiši le Malahleni ka tša 28 epe re tla itemogela dipula Standerton ka tša 30 re tswela pele jalo le tsona re lebella gona go la go sasa KwaZulu Natal le gona lebella go tla bo gontši go ruthetše Eastern Cape re lebella jalo Maletswai le Mthatha ka tša 28 Makhanda ka tša 24 go tla bo gontši go ruthetše ge re tswela pele le jalo le tsona go sasa ge re lebella wena o leng gola Western Cape le gona go tla be gontši go ruthetše ge re lebella gona Beaufort West ka tša 22 re lebella gona George ka tša 22 ge re Namase ka tša 22 ge re tswela pele jalo le tsona ge re lebella wena o le Northern Cape go la go sasa go iponagatša le gona go tla be gontši go ruthetše upe go tla ba le dipula tše ka re biletše ka tšana Epentini ka tša 22 pedi ge lebella jalo go Kimberley ka tša 30 Calvinia ka tša 22 ge lebella jalo go la go sasa gona go la Freestata le gona go itemogela gore dipula di tlabe di tše di le gona dikarolong tše dintša naga re lebella gona ga Ripdam go tla bontše ne dipula Botherville go tla bo go fisha ka tša 30 Frankfurt le gona go tla bo gontše go fisha ge lebella gona go la Northwest go la go sasa go bonagala le gona go tla be gontše go fisha go ruthetše Mahikeng ka tša 20 senyane Taung ka tša 20 senyane ge re feleletša jwale re lebella gona le Rustenburg ka tše 30 mogedi wa SABC2 ke lebogile nako ya lona go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke re ga ebe boroko.